Kajing pakhang ya kasurok na tong sang sa Malidor daga Joint Action Committee bakentup ya kisnong nakatay namchang ilaka narpo Eastern Hills District nadu ka step jong khat khandai tere ujellio arja arpusaw bandawa na sarkar jilla ban penbhai ketika benta kasurok jong National Highway Benrio kalapoi sya kasngi ka basaw menta kasngi arpu ar tere ujellio arja arpusaw Hakajingya chakaman kajing pakhang kibor punya district haringkat kibor bahalor naga National Highway Authority of India NHAI kila hiar sya ketika jaka haka arpoi tere ujellio arja arpusaw hakaba nakaliang ke NHAI kalakular baran samaramot ya kani ka benta jong surok hapo laisngi Kajing maramot kala ya chakmat Hendray ke Joint Action Committee kadang up baka ni kajing maramot kan dap hadu Malidor ban sim raipat ban weng ya kajing pakhang surok kum jing dawa jing ni kir gile kum tai teman gile ong ban le ban siang rong pe hadin ba ong ba ya anda la usat tembar kin le namar ba menta ga de ga basla pum ne ni lo ki pin le tang kum bagi dawa siang ni gitu be siang sotong do mar song bat chip te ong ba bat ki tliu baro mo gitu bari akin le hadin ma te ki ong mentang irwan jurit le jang ki kmani de le kum jing dawa jing ni te habai dei ba de bekini kali atau pidang khang na pila polai bekinian menta ngidang khang ni te ngenda ga sibit ra gila po hado Malidor da po hado Malidor te gila ban weng sibitan ni okay te men ong ba ki kali ba pelai untai kali ba pang ba sistem ki brio de ni pelai ti badan dan pang ba sistem ma pelai tam ki khana school ki bawan man le cha silong ki bagi ki ID ki ba pelai ta am te ka ni ka jingchinga jong ka ni ka surok kodon kumaka no kilometer balas teng ba po san kilometer kum tu gadan ni te PE kum no kum P kum ka GC tu PE hon yang takar kum trekam mas yang surok ai manda pilai hon am ba menta ga jing dawa jong ni kumba ni dawa ki la le menta te kumta ki ni le jong ni te ladang ni samudra ladang ni kar kum tre ki menta te ni kala biang ni ma ki le badu marsong badu chip tegi ong badan gi jika gi padde pan rularu te ong namar bala jingai plat kan kom siu surok tegi ong kin rular ong bagin rular ibro plat ni gi jika bala daladap la biang ngi le i kumba itu bala kila dep i ga biang ni namar ni ba pej le jong ki kmat ni i ba kum md ba ki le da khndeu da bro namar tu i ba i dru dan bong ba de khndeu namar ba saw ki namar tu ger ki langston ki ti nang te na lum sinong nang te ki saw ki Sekunde ka kendeu de ma hui ngila wan jang khmat ni ta ka jing siang rong pada lanu kan kin lanu kin ki liang jong kir gil ong manin kong ka siang rong tin le be hau September ong ta ka siang rong te ta le perbaslat ni ngim ko am siang rong man tu da siang rong perbaslat kam ne ma ka rong ki siang rong tiang siang suaban poi tlang lagi ong gabiang ni tas yang rong sampai video benda dia gini keren sih mau cuma dulu salah sini dan kita bagi kita keliu mana makan itu serok jadi benda bikin net ini kumba por baladep ada iba itu keliu ba sedang keliu di mana meramat mungkin kasas kan kilometer nata saya kumpa san kilometer rakin pendem kat ikut jatuh sini Hila ay bandem. Namar kitre be dum dam dem ta. Mikernan be tra po andru bujen gila. Dep be itu bah. Kesa tang gitu gitu beri tinggal keran batu manajer yang sudah company em keberi tinggal sele ala sa di sini mo nglep gitu gitu bah. So kebiang mo namar lasni pelat benda jisim dan berol. Kampam por da kila tiyo. Ta jadi grup le kale berasa pai ba di ba persen ma. Pai ba dulu kam tam do pai ba da dalam senong gerong ba senong lum senong tong sema di pai ba na tong seng gerong ba senong tong seng kom ju ke Singapura gerong ba senong ta ba ni pai ba umkyang pat ni gi senong jing pramarjan bro pa ko dalam siang abai di bading ka jing ban long ban ya be di kali lanu kini apply no dalam repair lada kidat ban marmot bro itu kili behe de sipir ni pelai sampai puan yo jing la pelai ni amar ni la pugai pra no yelam bro tang ba senong do tasra ter bro ni on lada kiladat nomor satang situ salah tasra dang sa gin sudah situ ni sepelai ni जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की।
देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।